teže gutati. Mora biti potpuno okrenuto prema vama. Ovakav položaj nije dobar, zato što kada je dijete na leđima, samo mu je glava okrenuta prema dojci, to mu otežava gutanje. Osim toga, mama je u dosta neudobnom položaju, znači ono što je još važno je da se mama podboči jastucima koliko god joj treba, znači iza leđa, da bude opuštena i relaksirana, tako da je može biti ugodno tokom dojenja. Prilikom svakog položaja bitno je da su djetetovo uho, rame i bok u jednoj ravnini. Ovo je položaj koljevke. Sada ću Sanjam pokazati unakrsni hvat u položaju koljevke, gdje se dijete pridržava drugom rukom. Znači, drugom rukom pridržava djetetu bazu glavice, a slobodna ruka onda može služiti za pridržavanje dojke ili ukoliko mama radi kompresije dojke, onda iako je potrebna druga ruka slobodna. Mama se ne bi trebala naginjati nad dijete, nego je uvijek potrebno prinijeti dijete dojci. Ovo je položaj nogometne lopte ili položaj pod rukom. Bebu mama drži ispod ruke, djetetove nogice su sa strane majčina tijela i jako je važno da se dijete podupre jastucima kako bi ga doveli skroz u blizinu dojke. Način na koji dijete zahvati bradavicu i područje oko nje, areolu, izuzetno je važan za učinkovito dojenje. Uz pravilan položaj dijete će moći izvući dovoljnu količinu mlijeka, a usto vam neće uzrokovati bol ili oštetiti bradavice. Ovo je bradavica, ovo je areola. Kada dijete siše, mora obuhvatiti cijelu bradavicu i što veći dio areole sa donje strane. Dijete u tom razdoblju učestalog sisanja mora sisati pravilno, zbog toga što svako nepravilno sisanje, pa čak i kratkotrajno, koje traje svega minutu, dvije, može dovesti do velikih problema sa bradavicama, do takozvanih puknuća ili ragada bradavica, a to svakako treba izbjeći. Da bi dijete pravilno zahvatilo dojku, prije nego uhvati bradavicu mora široko otvoriti usta. Čim je dijete jako otvorilo usta, trebate ga privući brzim pokretom i staviti mu u usta što veći dio bradavice i areole. Nemojte dopustiti da dijete uvlači bradavicu u poluotvorena usta, jer će je na taj način previše razvući. Ako djetetu baš i ne ide otvaranje usta, možete mu prstom lagano pritisnuti bradu prema dolje ili širom otvarati svoja usta, jer novorođenčad refleksno oponaša izraze tuđih lica. Usne trebaju biti izvrnute prema van. Jezik mora biti ispružen ispod bradavice, a može se i malo vidjeti između donje usne i bradavice. Djetetova brada treba dodirivati dojku, a nos je može dodirivati ili biti udaljen samo koji milimetar. Već i kod jednog podoja s nepravilnim položajem može doći do oštećenja bradavica. A ako se nepravilan položaj ponavlja, može se dogoditi da dijete ne jede dovoljno i ne dobiva dovoljno na težini. Primijetite li da se dijete nikako ne može namjestiti na dojci, nego mu ona ispada i slabo vuče mlijeko, obratite se stručnoj osobi koja vam može pomoći pronaći način da dijete bolje hvata dojku. Nemojte oklijevati s prekidanjem podoja ako je dijete jako, ali nepravilno primilo dojku. Štoviše, svakako to učinite. Laganim stavljanjem prsta u kut djetetovih usta oslobodite potlak kojim se drži za dojku, nakon toga lagano izvucite dojku i probajte ponovo. Nikako nemojte odvajati dijete od dojke tako da samo vučete, bez da prvo prstom oslobodite potlak.
Dijete jako vuče i tako odvajanje može biti bolno te može oštetiti bradavicu. Možda ćete morati pridržavati dojku tijekom dojenja kako biste pomogli djetetu da je ispravno prihvati, osobito ako su vam dojke velike. Pritom pazite da su vam prsti dovoljno udaljeni od areole, da ne smetaju djetetovim ustima i ne ometaju tok mlijeka. Ako još niste dojili, možda vam zvuči komplicirano, no može se vrlo brzo naučiti. Nekoj novorođenčadi i majkama uspije iz prve. U prvim danima mlijeko može doći naglo, uz natečenost i bolju prokrvljenost dojki. Dojke jako nabreknu i postanu tvrde. Pogotovo kod prvorodki, taj osjećaj najlaska mlijeka za majke je neobično, kako da kažem, zastrašujući. Zbog toga što imaju osjećaj da su dojke vruće, tople, da će se raspuknuti i često to pogrešno poistovjećuju sa upalom dojke ili zastojem mlijeka, što se dakako ne događa. Kad smo odmah uspješno počeli dojiti, bila sam sva presretna i onda je naravno došao treći dan, nabrekle grudi. Ja kad sam se vidjela u ogledalu nisam mogla vjerovati. Ja sam hodala po bolnici ko Amazonka, mislim, ili ko stare krećenke, golih prsiju, ali mislim to je bilo ovolke su bile otprilike. Osim što je to samo po sebi bolno za vas, dijete će teško moći zahvatiti pretvrdu i razvučenu bradavicu. Da biste sebi olakšali prepunjenost, možete između podoja stavljati hladni oblog te povremeno izdajati višak mlijeka. Kako bi vrh dojke omekšao da ga dijete može zahvatiti, prije samog podoja iz prepune dojke treba se izdojiti određena količina mlijeka. Ako se teško izdajate i vrh dojke uporno ostaje pretvrd, druga je tehnika omekšanja lagan pritisak jagodicama prstiju na areolu 2 do 3 minute neposredno prije podoja, čime se mlijeko potiskuje prema unutrašnjosti dojke. Uvučene bradavice se mogu dijagnosticirati na taj način da se bradavica uhvati između palca i kažiprsta i kad se jedan prema drugome približe, ukoliko se bradavica uvuče, onda je to znak da je bradavica uvučena. Plosnate bradavice i ravne bradavice nisu apsolutna indikacija za primjenu šeširića. U nas se šeširići prečesto preporučuju od strane zdravstvenog osoblja. Iako će s ravnim ili uvučenim bradavicama trebati više vještine i truda na početku dojenja, one nisu prepreka dojenju. Upamtite, vaše dijete hrani vaša dojka, a ne vaša bradavica. Dojiti se može bilo kojom oblikom bradavica, no potrebno je posvetiti dodatnu pozornost pravilnu položaju djetetovih usta na dojci i dati djetetu nekoliko pokušaja da uhvati bradavicu i sisanjem je izvuče. Može vam pomoći da prije samog podoja malo izvučete bradavicu izdajalicom. Također je možete izvući običnom štrcaljkom koje ste odrezali vrh i uvukli klip sa suprotne strane. Nakon nekoliko tjedana dojenja, zbog svakodnevnog sisanja bradavice će se promijeniti, ispupčiti i učvrsnuti. Tek u trudnoći sam shvatila da bi to mogao biti problem kod dojenja i sve što sam se raspitivala se ustanovilo da je nešto teže dojiti sa ravnim, odnosno uvučenim bradavicama, ali da nije nemoguće. U trudnoći sam od savjetnica na SOS telefon čula da ne treba ništa unaprijed poduzimati, već da je samo važno odmah nakon poroda se potruditi da dijete na ispravan način prihvati bradavice, odnosno dojku. Iz početka je dojenje sa uvučenim bradavicama bilo dosta bolno. Najveća bol je bila na početku podoja, koja bi se otprilike nakon jedno pola minute smirila i dalje bi podoj bio relativno bezbolan. Nakon otprilike 2 mjeseca su se bradavice potpuno izvukli i podoj više nisu bili bolni.
Upotreba duda i bočica može dovesti do toga da dijete odjednom ne zna pravilno uhvatiti dojku. Iz bočice mlijeko curi odmah i bez sisanja, a na dojci nije tako. Dijete se prvo treba malo potruditi kako bi mlijeko krenulo. Nakon što su probala bočicu, neka djeca promijene način sisanja. Ne otvore usta dovoljno jako i ne prijunu dovoljno snažno na dojku, a ako mlijeko odmah ne krene, ispuste dojku i bune se. To nije trajno stanje i može se prevladati vašom upornošću za dan ili dva. Kako biste privoljeli dijete da uhvati dojku, možete se prije podoja malo izdajati, tek toliko da mlijeko počne teći, pa onda dati dojku djetetu. Puno dodira i kontakta kožom na kožu smiruje dijete i potiče ga na sisanje na dojci. Ako vam je cilj dojiti, hranjenje bočicom je bolje potpuno izbjegavati. S njom nisam imala nikakvih problema, ona je odmah počela sve fino sisati i sve. A s Peđom sam imala problema jer su ga u bolnici nadohranjivali i onda kad smo došli doma on nije htio sisati. I onda smo imali show prvu noć. Jer sam ja očekivala da će to ići glatko, mislim šta, dođem iz bolnice sad imam mlijeka puno i sve i sad on će jesti, bit će sve super, ali on nije htio i tak da se to mi je onak bilo grozno i traumatično. A baš ja sam silno htjela dojiti i jako me to sve pogodilo, tako da mi se činilo onak 5 put veći problem nego što je u stvari bio. Bilo je mala frka, meni se činila velika frka, ali bila mala i u principu je dosta brzo počeo sisati i super je Dude nepovoljno djeluju na dojenje, pogotovo prvi 6 tjedana dok se dojenje ne uhoda. Važno je izbjegavati dudu, a i kasnije, samo kad je zaista prijeko potrebno, jer dude štetno djeluju na zdravlje, na razvoj čeljusti, na govor, na pojave infekcija. Znamo isto tako da majke koje koriste dude da rijeđe doje i da kraće traju podoje, tako da to nepovoljno onda djeluje i na proizvodnju mlijeka i na količinu mlijeka koje dijete dobije. Pa ako majka želi dojiti, onda neka svakako izbjegava prvi 6 tjedana barem dudu. I mislim da je zapravo to ono što nekoj djeci neće. Ista stvar se dogodila i sa starijom djecom, ali nije, oni su dojili. Njima to nije smetalo, Luciji je. I jednostavno se navikla na tu bočicu od samog početka i trebalo je jednostavno vremena da sve profunkcionira. Ukoliko je osim dojenja potrebno djetetu dati jesti na drugi način, postoje još neki alternativni načini hranjenja. Hranjenje izdojenim mlijekom iz šalice ili žličice može usvojiti već vrlo malena novorođenčad, a to neće omesti njihov refleks sisanja na dojci. Najbolje je osigurati se da do oštećenja bradavica, to jest tragada, ni ne dođe, u čemu je ključan pravilan položaj djetetovih usta. Između podoja možete i mazati bradavice svojim mlijekom, a kod suhe kože pomaže čista lanolinska krema koja joj povećava elastičnost. Treba paziti da se kod izdajanja pumpicom bradavice previše ne razvlače, jer ih to također može oštetiti, pogotovo ako veličina otvora pumpice nije dovoljna. Dođe li do oštećenja, prva i osnovna stvar koju trebate učiniti jest ispraviti položaj djetetovih usta. U rijetkim slučajevima kod osjetljivih bradavica potrebno je čak i 2 do 3 tjedna nakon poroda da zarastu, očvrsnu i prestanu boljeti. Djetetu ne može biti ništa zbog toga, čak i ako se pojavi krv. Oštećene bradavice mogu vas prilično boljeti. Kako je bol najjača na samom početku podoja, pokušajte izdržati nekoliko sekundi nakon čega će bol nestati. Ako i